مثلا تيستمثين لهنا السيد يسوع المسيح ديالي ذم يوان كونوي خنمتي وكادي دا غادي يسمح سيسن قلا كون دي لاشين ثام زكيدا تي في نسعى لو سيت اوفيسيال www.mchandelier.fr. إذا تقول تجيب لي غير وحدين لمعنى عقلي نك الدكتور كريسبان كامبومبا إديوسان غير تمزديتنا سي لي زيتازوني. نسترحب يس سيس من السيد يسوع المسيح كنا داربا سبارتاجي متى فيديو تاقي كنا أتيلي ميدنا غالما تاقارا أتدمم محرش أتدمم ثزمات أتدمم الفاركي كفر سيدي ربي يلقى شاكين سيس من السيد يسوع المسيح. Amen. Homme de Dieu, à vous la parole. Merci, shalom. Shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous allez suivre cette vidéo. لهنا السيد يسوع المسيح دلي ذون أن ديفغون أكان استبع مدنا تفر مدكا تذول تاقي. Alors nous allons continuer avec notre sujet, le même qu'on a commencé, ça fait déjà aujourd'hui la 3e séance. نحوس كان تقول لو ناخذ كنا نكمل تذول تاقي نبدا غفين يعنان أسل مذنومي ذاك ناغ أفشار من الصليب. Alors nous allons lire Hébreux chapitre 9, Épître aux Hébreux chapitre 9, le verset 20. Nous commençons à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. أدنى غارك هذه ثبرات عفرانية نخفوس 9 تصدق 29 أدنسل. Hébreux chapitre 9, à partir du 20e verset jusqu'au verset 22, je lis ici, il est dit: Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il le fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Amen. أدور هذه ثبرات عفرانية نخفوس 9 أدوثوسي الصدق 29 ينا وجين ذي ذمن العهد إيوان ديومار يلو العقد إيوان ديومار يلو يروش سي ذمنني ولا ذاقضون أكد الدوزان نلعبذا نلعبذا ذي الشريعة قريب كلش يتيز ديج سي ذمن مبلا ثزلا نذمن ولاش العفو مبلا ثزلا نذمن ولاش العفو. Amen. 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 Alors, bien-aimés, dans le même sujet où nous sommes en train de parler sur la prédication de la croix, هي دوك سانتليجين إلا دنت مسلاي غافين يعنان السلمد نغاف الشر نومي ذاك نغن الصليب. Nous vous rappelons que lorsque au début on a introduit ces sujets parlant de la croix, أكون دنس مكتين إذا كنا سمين فدان ثاذول تجين دنت مسلاي غاف فومي ذاك. que lorsque nous parlons de la croix, loin de nous l'idée de voir les deux bois croisés. أسمي دن مسلاي غاف فومي ذاك ندن السبعة سكخمي من النار أتواليم سيني صغارا يدوكلا ماشي ذا يجي المقصود نغنكوني. Nous voulons plus voir ce que ce symbole qui est devenu célèbre avec la mort du Seigneur Jésus-Christ nous enseigne. نبغى غادي نسلمذ ذا شو يكفر وميس الصليب نغ امي ذاك ذا شو كفر ذا السلمذ يعني كوني يساقي. Donc nous avons dit que lorsqu'on parle de la croix, nous parlons en réalité la mort du Seigneur Jésus-Christ. اسمر اذا مسلاي غافو مي ذاك لا غادي تمسلاي غاف الموت نسيد يسوع المسيح. Donc il est vraiment important que vous puissiez vous rappeler de temps en temps que lorsque nous parlons de la croix du Seigneur, nous sommes en train de faire allusion à sa mort et à sa résurrection. ما غاد المسلاي هي كان هذه تذولين غاد نيني امي ذاك هي حصوت ذاك نادن تمسلاي غاف الموت نسيد يسوع المسيح. Alors ici, le texte que nous avons lu, لكن دي صدرتي جدا نغرا هكا c'est référent du rôle du sang dans l'ancienne alliance انولد ذا شو اذ القديشني ذا من ديال العهد قديم et que ce sang-là était pour le pardon de péché. انولد كني ذا منيجين تواخذ من الى عفو من الذنوبات. Donc le sang des taureaux
إذا منا كان نغار سيواننا qu'on offrait dans le tabernacle يتمدنا كان داخل نقضون sur le propitiatoire, le couvercle de l'arche de l'Alliance. يسزل لنا كان إذا من سنيه نصندوق المعهدة. Parce que nous savons que dans l'enseignement de l'arche et de l'Alliance, les couvercles symbolisaient le trône de Dieu. على خاطر كواتاسيس المذن زمالن والي داغن اغومو يجينو صندوق المعاهده واكين يتمثل د العرش نيلو. Depuis la chute ou le péché d'Adam en Éden, سكواسمي يغلي هو مذان ديال الجنان عايدين. la désobéissance de l'homme a déclenché la colère de Dieu. اغلو ينو مذان اياكين يشعل دوريف نيلو. Il a fallu quelque chose pour calmer et pour apaiser la colère de Dieu. إلا قد يسوي نرى يستهدننا كان غير يسرسنا كان وريف نسيد ربي. Et c'est comme cela que dans l'ancienne alliance, Dieu avait recommandé à ce que les enfants d'Israël puissent apporter des offrandes. افيك ذي العهد قديما نولي ذاك نسيد ربي في كذا هذه الامور نينس يوهدو ذاك داوين des offrandes. Et surtout, beaucoup plus ici, nous faisons allusion au sacrifice dont on avait besoin de recueillir les sangs et d'aller faire aspersion sur les propitiatoires qui est le couvercle de l'arche. ذي ذمنا راه ديكساني وكان اثاوين السوف غمون نو صندوق المعاهده انوري خما نقديش كيد المقدمه مقرح. Donc c'était pour calmer la colère de Dieu, pour apaiser la colère de Dieu. وكنا نستهدن وريف نسد ربي وكنا نسرس وريف نسد ربي. Or tous nous savons que tous ces sangs des boucs, comme la Bible dit, n'ont pas pu réussir à calmer la colère de Dieu. أكويس مثلا إذا من يجيني قلواشنا نغارسي ونزمرنا داون ديال العهد القديم أيا كيكور نسنجحارا نغور ينجحارا ذاك هذه تهدلنا غادي كسور ريف سدار. Il fallait un sang pur, un sang sans péché pour apaiser la colère de Dieu. إلا قيد منو يسعنا راه دنوف إذا من يزد كان راه تهدلنا وريف نوم غلاليلو. Et celui qui avait ce sang-là, c'était lui-même Dieu. C'est comme ça que Dieu a pris sa parole, il en a revêti un corps. C'est ce que l'évangile selon Jean nous dit qu'au commencement était la parole a été faite chair. Lorsque la parole a été faite chair, l'objectif que dans cette chair, dans ces corps-là, qu'il puisse porter le sang pour offrir en sacrifice. Retenez que le plus important, c'est vrai, la Bible dit qu'il est venu non seulement avec l'eau, mais avec aussi le sang. Donc il y a deux choses que le Seigneur a amenées pour racheter l'homme, l'eau et le sang. Nous avons vu qu'à la croix, visiblement, lorsqu'on a percé avec la lance le côté du Seigneur, l'eau et le sang s'est manifesté visiblement comme ça. Parce que ça aussi c'est un miracle et généralement lorsqu'on se blesse, on ne voit pas l'eau sortir, ce que nous voyons c'est seulement le sang. الطبيعة سما نخدمها كان إلا نجرح البعض نغيتواجرح البعض ونتولي ورا أمن فقدند لا معنى أنوالي كان إذا من فقدند. Mais spécialement avec le Seigneur à la croix, on a vu manifestement l'eau et le sang visiblement, c'est pour appuyer, pour soutenir qu'il est venu et avec l'eau et avec le sang. لا معنى ميد تمسلي غف سيدي يسوع المسيح ولا هين دي طريقة سندا كان في كانت شهادة يجي ذاك غفو ميداي اسمي وتنسيد يسوع المسيح استحار فونت فغنا دي ذا من أكد وما. Je vais aller vite s'il vous plaît, accordez-moi votre attention. أدور راك الشيء تحسن مغاولا في مثل ود عزيزن أفكر في ذاك جيل والهنون. Et le sang qu'il avait porté dans sa chair, dans son corps, إذا من يقدم السيد يسوع المسيح ذي في كينس, il devrait le verser à la croix.
إلا قد يسلم يجين غادي يسنغ يجي غافو ميداك Et Apocalypse nous dit ceci, ذكوذ ليس نوحين ينادى يجين chapitre 5, le verset 9. إخفويس 5 تصدقتيس 9 أدنغر تصدقتين ننادى أوحين إخفويس 5 تصدقتيس 9 ثلاث الناد. Apocalypse chapitre 5, le verset 9, nous dit ceci. Voilà. Le verset 9 nous dit, il chantait un cantique nouveau et en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. آمين أدنغار دي ذكوذ ليس نوحي إخفويس 5 تصدقتيس 9 شنون شنا جديد قارن ثخلالض أتضمض أذليس يرنا أتلدير طوابعيس أخطر ثم الزلض يرنا تفضيض إيلو سيدا منيش إمذانا سيمكول العرش سيمكول ثلاث سيمكول الجدود سيمكول الجنس أمين وانسدا. Ici je retiens ce qui attire mon attention, qu'il a pu racheter par son sang pour Dieu. Il a utilisé de son sang pour racheter des hommes. أين زمرات تفاضل صداقتين إناد ذاكن يفداد إيلو سيدا منيس إمذانا سيمكول العرش سيمكول ثلاث سيمكول الجدود سيمكول الجنس. Bien-aimé, retenez ceci. أطفايقين ويد عزيزم Le sang de Jésus-Christ, إذا من السيد يسوع المسيح c'était un sang spécial qui n'existait pas dans les hommes. Dans le monde, parmi les hommes, ce sang n'existait pas. إذا من إلا دي السيد يسوع المسيح هو اللي نرى ذيك نغذيه Et que ce sang-là إذا من était, يجين était destiné pour le rachat. إذا من يتوهقاني السلاح Donc ce sang qui devrait être versé à Golgotha, إذا من يتوهقاني وكنا ذا الزلن غافو ميداي afin de racheter les hommes, afin de racheter les nations pour Dieu. إوا كن إمذانا أذ تواسل شن إوا مي أيلو Et ici, je retiens ذاكين زمرات تفاق que lorsque chaque fois le sang du Seigneur Jésus-Christ coule, ذاكين زمرات فهمها ذاكني هي ما إلا إذا من السيد يسوع المسيح كان إلا هي ميالتي كلت وزلان إذا من السيد يسوع المسيح. généralement, nous voyons le sang du Seigneur couler, c'est vers la fin de sa vie, vers précisément à la croix. كانوا كانت نوالي سمغلين سومتا نوالي إذا من السيد يسوع المسيح وزلان دي ثقارنتو داكتيس. Mais bien avant, le Seigneur a fait couler aussi son sang. لا معنى نكوني دنيني ذاكن إذا من السيد يسوع المسيح لا نزلن ماشي كان يثقارنتو داكتيس لا معنى سقاسمي يسعى ذي العمر 8 أيام. Nous allons lire Exode chapitre 4. هذا المكان هذا اللي سنتو فغا يخفوس 4. Exode chapitre 4, le verset 24 jusqu'au verset 26. هذا النهار صدقتي 24 أنا ما 26. Exode 4, 24 à 26, je lis. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa, car alors qu'elle dit, « Époux de sang » à cause de la circoncision. أمين هذا النهار ذكوذ اللي سنتو فغا أخفوس 4 صدقتي 24 تيرا في الناد طفلنا فريد بظن غاريون ومكان دان أرسع الدين إيض أما غلال يوسد غار موسى يفغى أثيناغ سيفوران ثدمد ثاني شان صدهراس إميس أشلفو فنين إدغزام ثنو ليسي ضارون موسى ثنا غورين أقليك ذا رقازيو سيدامن أما غلال يجاث سيفوران ثنا ذا رقازيو سيدامن غاف الدمان نطهران. Amen. Cette histoire est bien connue
أقصد أجلين السلام ذين Mais تغرق il y a quelque chose que nous allons encore tirer d'ici pour soutenir le thèse que nous sommes en train de présenter ici. نزمر دندمهين سبوين يضرانا كذا جين أين راه ينفعن ذي في كلينا ذوك السلم ذي جين السلم هذا كجين. Moïse qui retourne pour aller libérer les enfants d'Israël. وين ذاك المساء قداش لي لون يشجعت لي لون وكنا دي سرح يوراون وفي إسرائيل. Nous savons qu'il avait pris avec lui sa femme Séphora et qu'avec Séphora ils avaient déjà un garçon. يدم ثام الطوطيس سيفوران يعني تعلم ذاك سيفورا ذو موسى سعاند أقشيش يدني يثسن. Et arrivé en un lieu, أسميني يوضن غاريون la Bible dit la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse. يندي تصدريني كذا كنا أوريف نو مغلال يفن دكا موسى. Et au point que Séphora a eu une révélation. لما أنا دينا توالي ذاك سيفورا تفد دكا غافكين. La Bible dit que Dieu voulait tuer Moïse. ثلاث الناس ذاك مغلال يبغى غادي نغ موسى. Et Séphora va prendre une pierre aiguë pour faire la circoncision à son enfant. سيفورا دغات الدم ثاني شان كي دنا داكين غازرون قطعان يوكل اتصدهر اميس. Et dès qu'il a coupé le prépuce de l'enfant qu'il a jeté, لكن كان يتسختني ميس. la Bible dit la colère de Dieu s'apaisantit sur contre Moïse. لاني ذا من يوزلان ثلاث النايك ذاكن وريف نو مغلال يحبس دغاي جا موسى نورتي. Moi, ce qui m'intéresse ici dans ce passage, que lorsque Séphora prend la pierre pour couper le prépuce de l'enfant, le sang a coulé et Dieu s'est calmé. Suivez très bien. Et si vous continuez en Égypte, vous allez voir que l'agneau a été immolé. Et la nuit, le Seigneur avait recommandé à ce qu'on puisse placer le sang sur le poteau et les linteaux des portes des enfants d'Israël. Et c'est ce sang-là qui a permis la sortie des enfants d'Israël. Et c'est ce sang-là qui a sauvé la vie au premier-né des enfants d'Israël. Vous voyez? Et je reviens maintenant pour voir ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous disons et nous savons tous que c'est à la croix qu'il a versé de son sang. Mais ce que nous devons nous rappeler, que le Seigneur Jésus-Christ a aussi fait la circoncision. Nous le savons très bien, c'est le 8e jour selon la loi de Moïse. Alors, parce que le sang qu'il portait en lui, ce sang ne pouvait pas couler pour rien. C'était un sang qui avait comme mission de racheter, d'accorder le pardon. Donc nous croyons que même lorsque le Seigneur a passé sa circoncision, le sang avait coulé. Et ce sang-là n'est pas différent du sang qui a coulé à la croix. C'est le même sang. Et ce sang-là ne coule pas pour rien. Donc nous croyons aussi que même à la circoncision, le sang qui a coulé à la circoncision doit être aussi considéré comme le sang qui a racheté. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le Seigneur Jésus-Christ, depuis sa naissance jusqu'à la mort à la croix, tout ce temps-là, toute cette période-là,
c'est ce que nous appelons la prédication de la croix. ومقارنة لقضي شنو ميداك Alors, la prédication de la croix n'est pas seulement à Golgotha, السلمد نو ميداك ماشي كان في ذرار نقول قطع mais ça commence bien avant, vous voyez. لا معنى ولا ما كنا نفهم اذا من السيد يسوع المسيح بدانا سمي يختار Il a versé de son sang même à 8 jours de sa اسميك circoncision. سعد العمر 8 ايام يفداني اذا من السيد يسوع المسيح حتى زال Donc, ce sang-là اذا من اجي doit aussi être mis en compte. الى قدرنا توحسبان Qu'est-ce que cela veut dire? لا شو اذا المعنى نويقيس Que تلقاي la prédication de la croix, اس جهدنا غسل ce n'est مدينه pas seulement ميداي Golgotha. ماشي كان غافو Mais même à Bethléem, ولادي بيت لحم la prédication de la croix ou la mort du Seigneur Jésus-Christ, السلمذن الصليب النار السلمذن السيد يسوع المسيح sa mort a commencé à sa naissance. الموت السيد يسوع المسيح تفدا اسمي ديلو Donc lorsque nous disons que le Seigneur est né, اسمع ردني اذا كان السيد يسوع ça المسيح c'est يلولا pour nous les hommes. نكونين امذانا C'est normal. ذاني لان عادي Mais aux yeux du لا Seigneur, معنى ذي ثمغلين aux السيد yeux de Dieu, ذي ثمغلين يلو du fait que la parole a pris la forme humaine, يمد اولا يلو يدمد كشفيها cette ومزان parole qui est Dieu, اول يجي لان ستيما ذي dès سديلو lors que cette parole a porté la chair humaine, سيمي كان وليجين يدمد ثفكا il y avait déjà la mort. يلا كانوا خميمين الموت La parole où le Seigneur était déjà mort le jour où il est يتوه né. جاية كان Spirituellement. يجلس ثمتين الموت ذي الروح كان Je vais vous expliquer. او نتفهمها Vous كسر savez que la Bible appelle le Seigneur Jésus-Christ comme le second Adam. ولم اذا كان طريقة سنت سماه السيد يسوع المسيح ادم انقرو Et le premier Adam, ادم من زود ونسنم Dieu lui a dit, اي امغلان le ينايا jour où tu mangeras les fruits de cet arbre, السنة interdit, تشوسي تجرانك الدنيا غاكنا لا tu mourras. اتمثاض Le jour où tu en mangeras, السنة راثم tu mourras. السنين راثمثاض Mais lorsque nous suivons l'histoire, السماء نتفرج كثما شهوت الأدن la Bible dit طريقة سنت que الندن Adam vécut 635 ans, je pense. Oui, 935 ans, merci. السماء نولين ذو ذاتهين آدم نولين يعيش أكثر من 900 سنة بريسيزامون هاد 930 سنة. Donc apparemment, c'est comme s'il n'était pas mort le même jour où il a mangé le fruit. أمزون آدم وليموت راه أسنين يكتشا. Mais nous croyons que Adam est bel et bien mort le jour où il a mangé le fruit. لا معنى نكون دنينا آدم يموت أسنين يكتشا كن الفكرة. La mort était en train d'agir déjà dans son لا corps. خطر الموت تكشم يا كان الجس لا راه تقدش الجس. Quoique cela s'est manifesté 930 ans après, غاسكن الموت تبان داك ذي ثوذر آدم أسمي حود 900. mais le jour où il a pris le fruit de cet arbre qu'il لا a معنى mangé, أسمي دي الدم الفاكيان تجراني دينا ومغلال خاطئ il est mort comme le Seigneur l'Éternel avait dit. يتشاد غيموت أكن دينا ومغلال. Et Jésus-Christ est le second Adam. إمي يسوع المسيح ذي تاني آدم نقالوم Dès lors أكن كان que هي le Seigneur accepte de porter le corps d'Adam, أكن كان عشان يقبل المن. السيد يسوع المسيح أدي الدم الشبهان ومذان il avait aussi déjà porté la mort en lui. الدم يا كان هي الموت ذي ثلاثيس. Mais c'est seulement à Golgotha que la mort s'est manifestée. لا معنى الموت كيف فان دا كان عيناني غاف وذرار نقول قطع. D'ailleurs, écoutez, اسمح ستدي وياكين lorsque le Seigneur est né اسمي ديلو السيد يسوع المسيح et que Hérode a appris que un bébé est né, que ce bébé était le roi, هيرودوس يتفكر الخبر لكن اللوفاني لولا ديالنا اللوفاني كين نتيلاك الليل et la Bible dit qu'il a envoyé des gens تيرا خلصت لكن يشجع كيشرني pour se مدانا renseigner et lui donner des informations nécessaires parce qu'il avait l'intention de faire mourir cet enfant. يشجع كي مداني وكنا داوين الخبر لخاطر الا يتهكين الموتني نينس Et Dieu a vu la pensée, le projet d'Hérode. إلو يولا ما كان لي كاع وجن هيرودوس Dieu va parler à Joseph et il lui dit, إيه إلو دي تاكيتا كان يمسليد يوسف خضيف مريم prends l'enfant et قد ما Marie, كان لوفانوك دي allez en Égypte. دي ماس تروح غير مصر. Pourquoi Dieu a
demander à ce que Joseph puisse prendre l'enfant et fuir en Égypte. أي غارك سوتر يلو هين يوسف أخذ في المريم دي دم الله فانا وكذي ما صاد روحان غار بصر Et on se pose au même moment la question, دي الوقت يجي هو لازم كنا نفكس تقصير qu'est-ce se passerait-il si Joseph n'avait pas pris Marie et le bébé pour fuir? إذا شو غير يضرون ما إلا يوسف ويدي مركان الله فانا وكذي ما ستنيوي غار مصر. Certainement, on allait tuer Jésus. ستيدت يسوع هذه مثل Pourquoi qu'il est Dieu manifesté dans la chair, mais il allait mourir. غاساكن ديلو يفان ديت فكان هذا معناه هذه مثل Vous savez pourquoi? تزرى ما يغار Parce que la mort était déjà dans sa لا chair. خاطر الموت تلايا كانت جالس Ben, Dieu le sait que même s'il est Dieu manifesté dans la chair, ولا ديلو يعلم ذاك غاساكن ديلو يفان ديت parce فكان qu'il a porté la nature لا d'Adam, خاطر يدم الطبيعه يجي تكشفين Adam qui était déjà mortel, ادم قلانا كان ذوين يتمتثن donc l'enfant ici a déjà la mort dans sa chair. هي لو فاني كذا كين نولي ذاك كان يدم الموت داخل تفكاين Mais que ce n'était pas encore le temps pour que cette mort puisse se manifester. لا معنى ما تشيد الاوان ودي الحقاره الاوان يوكن الموت يجي ادفان Il avait encore un travail à faire, voilà pourquoi Dieu, craignant que l'enfant puisse mourir, et a demandé à ce qu'il puisse fuir en Égypte. يلاق مازال القديش يقلق يسوع عاد يخدم سكواسمي مزي المان يسن كمال القديشني يتزرى منو ميداي غفايقي إلو يناسي يوسف أدم اللوفانا وكذي ما ستروح دار مصر. Donc le fait seulement que la parole qui est Dieu a accepté de porter la chair ou le corps, c'est déjà porter la faiblesse. إمي كان هين اللون يقبل اللي دما كان تفكان ثقي تكشفين غارون ذن أيجين يتوحسب مزون ضعافة مم ضعافة يلو. Et quand vous lisez, vous allez voir même dans l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, Jésus qui marchait avec ses disciples, il marchait avec ses disciples, tellement qu'ils ont travaillé, il a enseigné, et puis arrivé quelque part, on dit qu'il était fatigué et il avait faim. الحان سيد يسوع المسيح كذين المدنيست ولم ذاكين يقدش يعتب الحان تصد غسمي الحق نغاريون ومكان دغا تيرق السنتنا السيد يسوع المسيح يلوص. Il est Dieu, غاساكن ذيلو mais il éprouve aussi la fatigue. لا معناه يجرب داغن عقو. Et il a aussi faim. يرنا يجرب اللاس. Au point qu'il n'a plus la force de marcher et ses disciples vont dire non. Maître, tu restes ici, nous on va aller chercher la nourriture. Donc le fait que c'est Dieu qui s'est manifesté dans la chair, il a porté la faiblesse de la chair. Un jour, mais le pharisien était fâché contre lui, ils ont ramassé des pierres pour lapider. La Bible dit Jésus s'éclipsa. Il fuya. يوكل تيكت دغا العلماء من الشريعه وكذا فارسيين توالم ذاك الجماعه الدويله ذي زران بغانا درج من يسوع دغا تيرق سنت الناد ذاك يسوع يعدانا كي يرسن دغا يروح. Et tout cela prouve qu'il avait déjà la mort qui était dans sa chair. كان الموت داخليس. Donc si nous sommes d'accord que la prédication de la croix fait allusion à la mort du Seigneur Jésus-Christ, alors retenez que le Seigneur a porté la mort à sa naissance. Mais c'est seulement à Golgotha que cela est présenté clairement. Comme le second Adam, lui n'a pas mangé le fruit interdit. Si le premier Adam a mangé le fruit et que ce même jour-là nous croyons que la mort est entrée en lui, le premier Adam, si le premier Adam en son temps avait mangé le fruit de l'arbre et que la mort est entrée en lui le même jour, le second Adam, lui,
لا أدمويسين نتا qui est le Seigneur إجلان Jésus-Christ, سيد يسوع المسيح lui ne mange pas le fruit de l'arbre, وريتشيواران الفكيان mais il vient maintenant porter l'identité du premier Adam, لما أني السادة دي دم الطبيعة أن أدم من زول en portant un corps. يدمد ثفكان Et c'est ce jour-là aussi, السنين يدغان parce que ces corps-là étaient mortels, لا خطر السنين ثفكانين donc تفكيت la متفكين mort était déjà entrée en lui. إيه الموت لا يكان زداخليس Et comme Adam le premier est mort 930 ans après, إمي أدم من زون يموت 930 سنة من بعد c'est 930 ans après que cette mort qu'il avait déjà en lui dès le premier jour qu'il a mangé le fruit, سواسميك تشان هي الفاكية آدم الموت تكشم دقس الموت يقول دفنارا المي كفا 930 s'est سواسم manifesté aussi au Seigneur Jésus-Christ à Golgotha. تفاند داغن الموت يجي كيف كيتن ولدي آدمي دفان دي السيد يسوع المسيح غاف درار غولغوتا Donc voilà pourquoi nous croyons غاف يجي إنومان que même lorsqu'il a fait la circoncision, que le sang qui avait coulé إذا من نيجوز لنا سميك ختان السيد يسوع a المسيح aussi joué le rôle dans le rachat de l'homme. إيه تكين إذا من يجي ذي السلاكن ومذان Ça fait partie du sang qui nous a rachetés. أي إذا من يجي تكين ذيك إذا من نيك تليك ناكن Donc le sang qui a coulé à la circoncision du fils avec Séphora et Moïse إذا من النين إيجوزلان ذي الوقت نين موسى أكل سفورا ajouté à cela le sang de l'agneau qui a coulé en Égypte, أرنوث غاروياجين إذا من يوزلن ذي مصر parce que rappelez-vous que lorsque Séphora a coupé les prépuces de son fils, cela a calmé la colère de Dieu contre Moïse. لا خطر مكتيث ذاكن أسمين إتصدهار سفورا يميس إمارني إجرس ولي فنو مغلال Donc, même le Seigneur, quand on fait sa circoncision, parce que c'était le sang qui avait pour mission de racheter, ce sang-là aussi a joué un rôle. ولا ذي ذا من السيد اسمي قلان مزين غضلو فان يختان ولا ذي ذا من جين تكين ذي القديش جين السلاكن يمذانا Alors moi je suis en ça, c'est moi, je ne dis pas que c'est ce que la Bible dit. ذا جين كود دي دينيغ ماشي ذا قرار ذا كنت قسنتي دينان Mais s'il est grandi comme tout homme, s'il arrivait qu'il s'est blessé, je ne sais pas, avec le couteau ou quelque chose, et qu'il a versé de son sang, هات زمر غادي لو كان يجمعنا ما كاين يجموني مثلا نظن هات يجرح يماني سنا عنوتي ديال القفني يجرح ناخذ غاوسات جرحي ne pensez pas que ce sang-là serait comparable à nous autres quand tu te blesses avec le couteau, le sang coule. Non, là c'est le sang divin. ذا كيف غاو دينا ذا كانوا الثلاثه كيف اكو اذا من نغنو كلي ما الى نجرح نغلي نهاد وزلنا كان اذا من Donc quand à chaque fois, je suppose, s'il avait versé son sang, donc ce sang-là, il faut le mettre toujours dans le compte du sang qui a été versé pour nous racheter. هم يلتي كنت لاني ذا من السيد يسوع المسيح يوزلن احصوت ذاكن اذا من اكيا كويت تكين ذي القديشه كين للسلاكن ومذان même à Gethsemane homme de Dieu il y avait sa sueur qui s'est transformée en sang En sang. même qu'on l'a Chicoté, il fouet. y avait du sang qui a coulé aussi à ce Voilà. moment-là. Pendant son chemin aussi, c'était du sang qui a coulé. Exactement, même cette couronne d'épines qu'on l'a fait porter a fait couler le sang. Tout ce sang-là, ça fait partie du sang. L'ensemble, c'est le sang qui nous a rachetés. أكو إذا مني كانت وليه قسمين يختن يسوع اللمي ما سميتي وين سمي السن تاع صفي سنانان غسمي ولا ذي ولا تي ذي ناس تضوارك ذي ذمن أياكيوك ذي ذمن يكتكنا كان ذي القديش قيل السلاك أني يمدانا. Et c'est... Il y a une écriture qui dit que c'est à la résurrection qu'il a été déclaré fils de Dieu. لا يوثن تصدارتا كان يدي قارن ذاكن السيد يسوع المسيح يشوف كان ذاك ذميس نيلو سواشون سحقون يدي حياة غير الميتين. Donc, il est fils de l'homme du fait qu'il est manifesté dans la chair, il a pris la forme de l'homme. ذميس بومذان لا خطر يلو تسقومذان يدم تفكان بومذان.
Et à la résurrection, لمعنى ذي حقون il reprend sa forme de Dieu. يدمد كان الطبيعة يجين Et c'est يدو là que la Bible dit qu'il est déclaré fils de Dieu à la résurrection. في قدينا ذاكن يشوف كند ذمس يلون سحقون Donc il est fils de l'homme à la naissance ذمس بومذانا كم يديلول et à la résurrection, il est fils de Dieu. لمعنى كان ذي حقون مثلا والي ذاكن ذمس نيلون Qui dit fils de l'homme, dit la faiblesse, la chair humaine, la nature adamique. هي من ند ذمس ومذاني هي يتمسلي غف طبيعة يجين تفكان غف طبيعة يجين ومذان غف طبيعة يجين آدم. Donc quand il revient à la vie, il revient à la vie comme Dieu. اسميد يغال غاكتو ذاك يغال السيد يسوع المسيح غاكتو ذاك ام زون ذيلو جي توفي ليكريتور سي دون رومان شابيتر 1 فيرسي 3. Merci, on peut lire ça. هذا نغاريكي ذي تفراتي رومانيين نخفى من زوتا صداقتي 3 اكتس 4 رومانيين رومان شابيتر 1 فيرسي 3 et 4. Romains chapitre 1, le verset 3 et 4, je lis ici, il est dit, et qui concerne son fils, né de la prostituée de la postérité de David, selon la chair, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. آمين أضربت فراتي روماني نخفى من زول تصدق ثلاثة ذين يعنان ميسي دينولان سقزار داود سي الجهان ومذان يتسمى ميسن يلو استزمارث سي الجهان نروح القدسة اسحقون إدي يحيان سيجر المكتين يسوع المسيح سيدنا. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit. يتسمى ميسن يلو استزمارث سي الجهان نروح القدسة par sa résurrection. اسحقون سيدي يحيى سيجر المكتين. Donc, à sa résurrection, هي اسمد يحيى il n'est plus fils de l'homme, il devient fils de Dieu. وقت ما زال راه ذميس بومذان معناه يغال ذميس نيلو. Mais à Bethléem, là, il est fils de l'homme. لا معناه ذي بتلحم اسمي ديلو ذميس نومذان. Parce que c'est Dieu qui va porter la chair humaine. لا خاطر ديلو راه يدمن تفكان بومذان. Il est manifesté comme fils de l'homme à sa إذا naissance. ندم الزون ذميس نومذان مي ديلول. C'était pour accomplir la mission pour sauver l'homme. إيوا كنا ذي سلكمال القديشيين أكنا ذي سلكمذان يعني Et lorsqu'il سلوتيس. accomplit cette mission à la أسمي fin, كفان القديشيين أمن زون. il est mort. هي يموت. Donc il a versé son sang. إفكان إذا منيس. Et lorsqu'il va revenir à la vie, أسمي ديوغال غارتو il ذاك. revient à la vie comme fils de Dieu. يغال دغارتو ذاك أم زون ذميس نيلو. Je pense que nous avons très bien compris كان اتولى هذا كان فهم que من le sang du Seigneur Jésus-Christ إذا من السيد يسوع a المسيح commencé à couler depuis sa naissance. بدانا تزالنا سمي ديلول. Donc sa mort commence par sa naissance هي الموثيس تبدا اسمي ديلول jusqu'à Golgotha. لمين تقول قطانا Tout غمي ce دغ temps-là, كل وقت C'est ça le كي ministère de la هو croix. كيني ذ القديش شنو ميداك Je pense les choses sont tellement claires كيفان انتي تمساليكي que nous اكاكي devons Vraiment. vraiment comprendre comment le Seigneur nous a présenté cela aujourd'hui. يود الحالة فهما يجي تمساليكي اكني داخل انتي دي سفكان السيد اساكين Et c'est là que je voulais un peu exhorter, je sais. افايكي افغير داكي اكون جهدا الزرير على Il y a la Bible qui dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. لا ثيران دي قارنا كاكي ذكموسنا وذا كان تيخار تاكاران انت مسالتو Mais aussi, ولا تزورين la même parole de Dieu dit qu'il est alpha et oméga. تاول نسدار بينات ذاك ذنتاني تزواره Donc il est la naissance, ايه ذنتا il est la mort. نتاني تلاليث Le tout c'est lui. ايه السنات لانت ذياس Et on n'a pas raison d'accorder seulement l'importance à la mort et négliger la naissance. ما وساورا السبان ان دنوالي كان الموتيس بلا ما نوالي تلاليثيس Donc la naissance aussi est aussi importante. ولا تلاليث السيد يسوع المسيح تسعة غزال Il nous a sauvés par sa mort, oui. Nous croyons. يسلكان نخس المثنينس امين ايجينو من يس Mais lorsqu'il est né là-bas, d'après les hommes, mais selon Dieu, il est mort.
Nous le voyons naître avec أسناف l'air, الوالي يولد ذي بيت لحم selon les hommes, على حسب مذانا mais selon Dieu, لمعنى على حسب c'est le jour où il est mort. السني إقموث Vous voyez comment Dieu a sa manière de voir les choses المسالي ذا روحي ضرانت ذا ينيك توالي différentes de notre manière. يلون نكونين يمخالف أكني توالي ومذان Je ne suis pas en train de contredire ce que vous connaissez déjà. Non. ما تشي ثاني كثغينا كسيتو من Mais je vais ajouter quelque chose sur ce que vous connaissez déjà. ذا شو كانتو نيني دارني شويط غفيني تسعام تمو De سنين commencer à voir la mort du Seigneur Jésus-Christ depuis sa naissance. تبدو ما تتوالي ما كان الموت السيد يسوع المسيح تبدا دسمي قلا ظلوفان De considérer aussi le sang qu'il a versé même pendant sa circoncision. يعني تمود مازال إذا من إقمود ولا اسمي ختن Que tout ce sang qu'il faut mettre dans le lot du sang qui devrait nous أكي إذا racheter. من ميالتك تيوزني إذا من السيد يسوع المسيح سقاسمي ديلول آلامي جيوض غار سامي ذاك أكي إذا من يجي خدمان القديش ومقارن للسلاك ومذان Que le Seigneur vous bénisse. سيدا ربك يبارك سيس من السيد يسوع Et المسيح nous allons prier. أنزل ترى سيس من السيد يسوع المسيح Père, je te rends grâce أبا ربك أنا رختجمي pour cette parole. أفواليجين إذا غدفك Merci de nous donner encore une vision plus large de ce que c'est la mort أي du لو هذا Seigneur. غدفك أما كثار لسه عن تمو غلينا نفهم القديشيجين يتخدم ذاك Merci de nous dire que tu as commencé à souffrir depuis le jour où tu as porté le corps de l'homme. ثاني ميرتي ميدا غدم اللي ضرب ربي اللي عتبي تعتبر سكواسمي إد تفض نغيد الدماغ الطبيعي ومثال Lorsque tu as commencé à éprouver le faiblesse comme les humains, اسمي يتقفلض اتضمض العثاب اما كان يعثبوا مثال alors que tu es Dieu, غاس دي لوان نيك تشيني tu ne ديلو prouves pas la fatigue, وكتشي لان ديلو وتجرب tu n'as peur de rien. وكيغلي فرع Mais قول lorsque- ليش تقاضى Nous te voyons fuir quelquefois devant les pharisiens. معناها اسمي كن ولد قسنت في كاين يكثر ولا C'est parce que tu avais porté la faiblesse de l'homme. فاريزيين ذا قاد نفهم ذا كان في الضمض هكا ضعف Et parce que l'heure n'était pas encore arrivée. لا خطر الساعة مازالوا د الحقيقة Et tout cela nous enseigne هيا كيما رانا ذا que tu as lutté contre la mort le jour où لكن tu as كتشيني pris la chair تنوغ humaine. تنوغ ذاك ذا الموت سكواسمين يد الضمض هكا في كانوا Nous te bénissons pour ces sacrifices. أنزاريك غاف وسفني Merci pour cet amour, Dieu, تنمير غاف الحمالي قد سفكنا de te rabaisser إمي تخبل ذات devant الزا tes créatures, ازدات نوي قاعد تخلق alors que tu avais plein pouvoir sur les يا hommes, بنوت ساعات تزمارك في اللسن mais tu as laissé faire les لا choses. معناه تجيدا تخدمنتي Parce que مساء c'est pour cela que tu étais لا venu, خطر غاف دمن ويا كيني دوسير pour nous racheter, إيوا كنا ذا تسلك faire de nous les enfants de Dieu, أتعرض يسنا بابا faire de nous un royaume de Dieu. كنا ذا اختارض تاقل دا انت تاقل دا دارو انت دا Merci pour tous les sons du Seigneur versés là, تنمير ميالتك التبابر بتسمر في dans le but de nous racheter. إيوا كان أذا تسلك Au nom de Jésus-Christ, السيس من السيد ici يسوع je prie المسيح Seigneur pour tes enfants, ما إلا نزول غاساكيني pour ceux كروينك qui sont déjà rachetés par le إيوا sang de قادي Jésus, توسلكن يا كان سيسميك qui sont devenus, éternel Dieu, ton héritage. إيوا غالنا بذا نساكيد الورثيك Il est dit, يوران c'est pas par des choses périssables, ماشي سوايني فنون ce n'est pas par de l'or, ماشي الذهب ni ناقص de الفطان l'argent ماشي que الفطان vous avez été rachetés. إيه توسلكم Mais c'est par le sang de لا Jésus-Christ. معنى السيد من السيد يسوع C'est là المسيح que tu nous as donné de la valeur. هكا كيني ضغط في كذا القمام J'ai, Seigneur Dieu, ces privilèges aujourd'hui الساعة غدا مزيان كيني الساكين d'avoir cette valeur de sang de Jésus. الساعة غدا ضرب بالقمة يجيز ذاته Le prix, Seigneur Dieu, de rachat de mon âme, c'est le sang de Jésus-Christ. السما يجيني إثمود ضي وكانت سلك الطروح في وذي من السيد يسوع المسيح Merci pour cette valeur que tu nous as donnée. ثاني ميرت غاف القمة غاف السما يجي ضغط في Et à كذا ce titre, Seigneur, أفا يجي السيد parce que nous avons du prix à tes yeux, لا خطر نسعان القمة tu ne السما laisseras pas l'ennemi faire n'importe quoi dans notre vie. وتجادر عدوى دي خدم من ولا نشيز دي ذا Ton amour pour ton peuple. لحملين كذا Et aussi ta jalousie, Seigneur, يا منو ثيس من نينك fera que tout homme ou toute personne qui va chercher à faire du mal à tes enfants كرا وين تنادي ندخل من اين نديرين وحدو ديك excite ta colère.
الشعل ديهم ورغي فيك في الله Et tu te lèveras, oh mon Dieu, أتبدض pour سيدي protéger ton إوا héritage. كنا تحافظ ديني Au لان nom puissant de الوردي Jésus-Christ. سيسمن زمر Au nom de Jésus-Christ. السيس من السيد يسوع المسيح Nous avons ainsi prié كان يدن الزول et nous disons Amen. أدنيني آمين سيس من السيد Que يسوع Dieu المسيح vous bénisse. آمين ميرسي أم دي ديو أتمثل تيستمثين دن سمحتين إذا كان تدويل تيجي مازال تكمل ساعة حريش النظنين صرح من يلو مازال قداش نسيد ربي دي تمزدايتنا السمانة يجين بعد دي سفر هاد سمحتين إذا كان نتنجمع ميلاس غف الساعة 8 ساعة فرنسا وقال يبغانا دارون سان جماعة كين تنجمع غاست بعض لمعنا ساعات طويل أم كرا دارون ضغورنا فري كونفيرونس كول داينا ونتزيغتورا كي زمر ما تيلي شارجي دينا بورتابل نون إوا كان أدارنوم غار تدويل تيجينينا إوا كان أدارنوم غار تدويل تيجين أتم لابليكاسيون داكي زمر ما تسوالي فري كونفيرونس كول Free Conference Call ميلاس ساملي دونتيفيون ثامز جيلا تي في يورا كن يورا داكين اثني كمثنا غدينا يورا تي فري كونفيرونس كول زمر ما تفهم دي بلاي ستور ainsi j'adresse aussi le message à nos bien-aimés partout dans le monde, vous qui nous suivez en direct, que vous aurez la possibilité de nous rejoindre chaque jour sur l'application nommé Free Conference Call, que vous pouvez télécharger sur l'application Play Store et vous pouvez mettre l'identifiant Thumbs Guida TV tel que c'est écrit sur notre page YouTube Thumbs Guida TV attaché minuscule. Vous pouvez nous joindre chaque jour à 20h heure de France. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons mettre aussi les coordonnées, les numéros de téléphone. Vous pouvez nous joindre aussi via notre page officielle, le site officiel www.mchandelier.fr. Vous étiez avec le frère Emmanuel Méziane et le docteur Crispin Kambomba depuis les États-Unis. Ici dans l'église en France, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom et à la prochaine.